Mbola faly magnano mbola tsara akory aly atsika jiaby avagna aby zay magnaraka hely ty vidéo zay fampizarako aminareo kely mba fantatra. Ny anty zegny zay koragna sady amaly ary tondra koa zegny ny fagnazavagna hely zay haiko amin'ny hely haiko zegny mahakasiky hoe ny pouvoir d'achat, mahakasiky ny hoe nagnino ma volatsika matetiky mitotongana ary zay miantraika mivantagna amin'ny fiainagnatsika agny a Madagasikara agny zegny ny amin'ny isan-tokantrano. Ke afatsika jiaby mahazo sy mavita magnaraka le raha tiako koragniny zegny de hoe mila misy akendriky ataotsika hoe rappel na notion azavaigna amitsika hoe karakory ma atao mandrify na hoe mesurer zegny le ariaritsika io par rapport amin'ny rety devise na hoe euro io na dollar. Amitsika agny misy ny atao hoe MID, MID, zany hoe marché interbancaire des devises. Io MID io zegny karazana hoe système araiky izo afagna mifixe ny prix na dollar andraiky euro par rapport amin'ny ariary. Zany hoe zegny izo zegny sous contrôle ny Banque centrale de Madagascar ka ny Banque centrale zegny no mametraka le taux. Azonareo atsika fa mikoragna hoe niany 1 euro est égal zao ariary. Igny taux igny zegny no amin'ny système na MID io no afahan'ny Banque centrale micalculer izy. Zany hoe magnamia lanjan'ny volatsika par rapport amin'ny règle devise dollar andraiky euro regny. Satria mahafinarina atsika magnano zegny. Magnano zegny atsika satria misy notion de base aroy zay mila alaitsika ono mandritra raha zaveko ito. Misy ny ataotsika hoe exportation, zany hoe zegny atsika zegny raha jiaby vokaritsika ao andeha alefatsika aty ivelany dia alafo zegny zo. Ka rehefa alafo zo dia ifain'le olo nivanga izy amin'ny devise regny na amin'ny dollar io na en euro. Zegny zegny hoe exportation. De misy koa ny atao hoe importation, zany hoe zegny le raha afaritsika ndraiky, zany hoe zegny misy magnafitra carburant ohatra tsika na magnafitra zay raha afaritsika regny dia viditsika kendriky izy amin'ny dollar na euro. Zany hoe zegny le ariaritsika igny zegny no avadiky zegny amin'ny o dollar na en euro mba afatsika mivanga regny raha. Ka io zegny le MID no mipetraka zegny. Zany hoe zegny ny ro exportateur ro mitondra le devise, mitondra le dollar, le euro, de ny importateur ndraiky zegny mangataka magnano demande na regny devise regny mba afahandreo mividy magnafitra regny entagna regny razina. Ke raha jiaby io zegny dia organiseny Banque centrale mba hisiany équilibre satria nagnino amin'ny lalan'le taux zay taux de change zay fixeny Banque centrale entre l'offre et la demande. Zany hoe zegny hitany hoe niany firy olo vola dollar devise nitriky na euro nitriky dia firy koa olo zay mitady le importateur mitady io euro sy dollar mba afany magnafitra raha. Agny zay entre ino izy ty la demande et l'offre zegny no afany rabe. Ampiasaigna zo mba afatsika miéquilibrer na mitana ny le volatsika ho stable. Zegny zegny antony aviany Banque centrale magnano io raha io ary agnatin'ny responsabilité ndreo. Ke misy fagnontaniana ave mipetraka satria misy koa zegny mpagnano politika amitsika agny hoe atsika mavita mampanonga ny pouvoir d'achat izy raha ohatra ka supprimer-tsika io mido fotony volatsika manjary ino référencegna amin'ny volan'olo etc. De fagnontaniana zegny zegny hovaligna hoe moa ave ny suppression na MID afaka mampiakatra marigny ny pouvoir d'achat tsika agny. De sasa mambolagna zegny karaha ataony mpagnano politika raiky zay izy nivolagna zegny mihitsy izy magnazava zegny tamin'ny télé sy ny karazany fa hozavatsika zegny tena marigny. Mitombogny ve le raha volagniny fotony atsika zao zegny mila mahazo le raha mandalo amin'ny firenenatsika zegny. Atsika zegny a Madagasikara dia ny raha ataotsika miimporter. Zany hoe miimporter tsika carburant, miimporter tsika ny vary, miimporter tsika ny aody, miimporter atsika karazana matériaux regny na construction sy ny namany regny. Zegny raha ataotsika. Ka io ariaritsika io zegny tsy maintsy transformer amin'ny alalan'io taux io afatsika mivanga regny raha jiaby regny. Zegny ny ataony limite zegny. Donc raha ohatra ka
ho supprimegna ny contrôle zany hoe zegny io midy io zegny ho supprimegna zany hoe olo jiaby zegny afaka magnazy sempatany dia raha voalohany le lanjam-bôlantsika keniky zegny michute zay raha voalohany zegny zany hoe zegny satria efa tsisy contrôle efa tsisy nino fa donc zegny izy ka olo zegny mandeha mitady dollar mitady devise na euro amin'ny marché noir any sy ny karazany avy eo zegny conséquence directe ny zegny les importations les fagnafarana zegny satria plus les devises manque plus les devises tsy circule plus les devises tsy contrôlé dikan'zegny le fagnafarana le enta ho sarotra zegny le devises dia lasa mampanonga zegny le ataontsika hoe le vidiny importation regny raha importentsika regny lasa lafo de vo conséquence zegny amin'ny fiainantsika andavanandra dia ny prix manonga prix-ndraha zegny manonga ohatra zao te agnafata carburant atsika dikan'zegny izy ka olo koa fa misy devise aminanao bloqué ninany fotony encore une fois io devise io no andeha hividianany raha igny donc zegny conséquence zegny amizay le prix agny dia miakatra automatique zegny io no ataontsika hoe inflation zegny miakatra zegny le vidiny zavatra ilaintsika andavanandra regny zegny zegny ny mahatonga hoe raha ohatra ka ho supprimer raha ino aby ny conséquence mety ho azy amin'ny raha zegny automatique rehefa miakatra ny prix dia conséquence ny zegny dia mijotso zegny pouvoir d'achat tsy le hoe le fomba niasanao zegny no miova fa hoe no lanjan'le volanao michute agnatin'ny raha jiaby zegny manteraka hoe le faefambidinao mihitsy miegny de façon mécanique zegny ka zao zegny raha mila ho zahavigny koa agnatin'zegny hoe ny vola misy notion zegny tsara ampody ela amitsika koa hoe misy atao hoe monnaie forte misy natao hoe monnaie ataontsika hoe faible zany hoe zegny mahita atsika ndraikindraiky taux d'échange regny ndraikindraiky zegny mijotso zany hoe un euro zao io ohatra ataontsika hoe 24 000 francs ohatra eo fo koa isika mahita izy hoe 1 euro est égal 25 000 francs ou 26 000 francs ohatra zegny dikan'izay zegny mila azotsika tsara hoe karakory ny atao hoe monnaie forte karakory ny atao hoe monnaie faible satria regny raha regny koa zegny de misy impactny amin'ny ataontsika hoe amin'ny importation ndraiky exportation tsika fa indrindrandrindra atsika le vahoaka igny tsy maintsy toucher fo amin'ny resaka hoe le prix ny zavatra ho vidigna bazary zegny amin'ny hoe prix na PPN na hoe le inflation zegny donc zegny les notions zegny ataontsika hoe tsotra kely agnazavagna izy raha ohatra ka ivolagnina hoe raha ohatra une monnaie raiky zegny ataontsika hoe miprendre de la valeur izy atao hoe appréciation zegny nazo prendre la valeur zegny oza aveko en détail baka io hoe raha ohatra ka hoe monnaie raiky imperde de la valeur izy natao hoe dépréciation zany zegny notion roe zegny mila azotsika ono hoe à quel moment zegny io volatsika ariary miprendre la valeur dika zegny miapprécier izy à quel moment izy miperdre la valeur déprécier zegny izy de amizay fotoagna zegny ino ny impactny zegny amle économitsika ao ary amin'le atsika olo-tsotra zao zegny mety tsotsotra agnazavagna izy raha ohatra angalatsika exemple raha ohatra ka hoe ataontsika ariarytsika miprendre la valeur zany hoe nanonga zegny le valeur an'le volatsika eto zegny le valeur atsika le valeur tegna volagny zegny par rapport am'le ty devise ty ataontsika hoe am'le monnaie de référence en l'occurrence soit dollar ou euro d'accord angala exemple tsotra za zio raha ohatra ataontsika hoe niany ataontsika hoe euro araiky 25 000 francs izy zegny le taux d'échange de supposons amaray zegny 1 euro nanjary nijotso 24 000 francs nijotso zegny le 1 euro zany hoe le 1 euro fo fa le ariary le izy en franc zegny franc manko moramora aminakay magnazava izy le izy en franc zegny nijotso zany hoe zegny tamin'ny raha ohatra ka niany izy 25 000 francs amaray izy lasa 24 000 francs dia managna ny ataontsika fivolagnana zegny hoe ni apprécier le volatsika zany hoe ni prendre la valeur zany hoe zegny nahay moramora kokoa zegny no mahazo 1 euro zegny dikany zany hoe zegny raha tamin'ny omaly izy 25 000 francs zany hoe misy 1000 francs zegny de plus raha ohatra comparegna am'le andra magnaraka zegny am'le izy apprécier conséquence iny zegny amin'ny resaka importation amin'ny importation zegny noho natsika magnafatra regny carburant médicament sy ny karazan'ireo produit volantsika regny zany hoe zegny le volanagnatsika io azahoantsika raha maromaro lasa mora zegny ny importation ce qui veut dire hoe conséquence zegny amin'ny prix
le ividianantsika izy amintsika tsaraikaraika agny dia stable zegny les prix, voire même mety mijotso les prix na hoe le inflation mijotso. Satria le importation nataontsika zegny tamin'ny vôlatsika apprécié nanonga le valeur anany dia lasa mora zegny no ividianana regny produit importé regny. Fa conséquence zegny ndraiky am'le exportation zany hoe ho an'ny olana entagnatsika le lavany aondranatsika le regny raha jiaby produit andranomasiny sy ny karazany regny aondranatsika aty ivela lasa mividy izy lafo rô satria raha ohatra ka tamin'ny omaly ataontsika hoe niany rô 1 euro ndrô 25 000 francs rô ny taux d'échange dikan'zegny izy koa ny hegny 24 000 il faut plus d'euros zéro mivanga produitsika zany hoe managna conséquence izy amin'ny exportation tsika zegny zegny ny am'le hoe raha ohatra ka monnaie-tsika prendre la valeur zany hoe zay apprécier raha ohatra ndraiky zegny le monnaie-tsika déprécier zegny zegny ny perdre la valeur déprécier zegny le vôlatsika ohatra zegny amin'ny dépréciation zegny karakory atao magnazava izy raha ohatra zegny niany 1 euro ataontsika 25 000 francs, prenons l'exemple, 1 euro zegny niany 25 000 francs. Raha ohatra ka amaray zegny 1 euro nanjary 26 000 francs. Na niakatra zegny le izy amin'ny vôlatsika zegny. Dikan'zegny zegny perdre la valeur le vôlatsika. Zany hoe il faut plus de FMG na ariary mba itovizana amin'ny euro araiky. Conséquence zegny amin'ny importation hitanareo fa l'effet inverse. Zany hoe le raha afaritsika agny ivelany manjary lafo zegny zavatra afaritsika satria ny carburant regny ny médicament sy ny karazany matériaux levilantsika jiaby zegny manjary lafo zegny agnafaratsika izy noho ny izy lafo agnafaratsika izy conséquence nany amin'ny prix agny zay ividiananareo izy amin'ny magasin sy ny namana agny de lasa miakatra zegny le inflation miakatra zegny le fiakaran'ny vidim-piaigna ohatsika agny fa avantage regny ndraiky amin'ny exportation noho ny raha tsika zegny manjary mora am'le olo mivanga izy satria zegny le olo mivanga izy zegny le raha exporté tsika zegny tsy mila vola be akory rô afaka mividy raha zany hoe managna gain de compétitivité zegny atsika amin'ny exportation contrairement raha ohatra ka apprécier le vôlatsika amin'ny fagnazavako teo managna ataontsika hoe perte de compétitivité tsika amin'ny exportation donc zegny problème eto problème aroe karakory zegny ataontsika ampifandanja iro raha aroe iro satria nagnino hoe ny tsy androboka ny importation tsika le fagnafarana zegny ary tsy androboka koa zegny ny exportation tsika amin'ny alalan'io to io zegny raha important izy io amin'ny fiainagnatsika satria io no mamaritry ny économie tsika hoe amin'ny alalany hoe lanjan'ny vola misy amintsika ka ny vola tompoko ino izy ty misy olo mieritreritra hoe izy io maribaka raha andesin'olo hoe atsika iala am'izo mety hagnano planche à billets magnino non tsy agny lalagna diso zegny vola dia tsy azo ampaningegna valeur anany na stabilisegna valeur anany par un décret fa matoa vola raiky zegny lasa hoe forte izy am'le volagnintsika hoe appréciation zegny dia vonalohany mipody am'le raha mikoragno taminao maly hoe mila magnano production mare zegny olo zany hoe zegny mila limitena ny zavatra ho importegna kanefa atreto ampody karaha insiste zany zegny atsika agny Madagasikara io ny aretigny maventy atsika trop mi-importer raha loatra zany hoe raha jiaby 80 à 90% ny fiainagnatsika ao dia zavatra afary fa tsy hoe zavatra vokarigny sur place zavatra transformé en produit fini sur place consommé sur place de noho izay atsika zegny magnaboaka le ariaritsika igny mba ahafagna magnavitra ro raha regny ka io miankina am'le abezan'le devise misy amitsika ao ary zegny rôle-ny banque centrale amin'izay zavatra zegny ka donc mila kendriky zay magnano production locale mampanonga io fa indrindra koa mila mi-exporter mare satria igny exportation igny no azahoantsika le devise miditra antsika zegny aneny nataony Chine nataony ro firenena jiaby manonga zo io de zegny zany hoe ro produire beaucoup en local ny consommer ro en local parce que tanao zao la Chine 1 milliard mahery ny olo agny dikan'zegny c'est
ino izy ty marché colossal zegny satria maro zegny consommateur sy ny karazany rô ke famproduire la Chine tsy magnafatrafatra raha firy zegny indrindrandrindra rô koa l'usine du monde rô mi-exporter koa raha jiaby alefa ny Europe nefa amitsika am'izao tontolo zao boka amin'ny Roagne zegny ape mahatonga rô lasa puissance io tsisy raha magie zegny donc atsika zegny koa tia ho lasa puissance atsika koa tia ho lasa mitovitovy am'zegny sy ny karaza dia mila feragna akendriky zegny le importation dia mifocustsika zegny amin'ny exportation ke raha jiaby zegny mipetraka zegny no ilatsika hoe voalohany fa volantsika teo koa regny zegny mahatonga regny investisseur regny misy intéressé atsika de vo ny mbola mipody amin'ny rakoranko normaly ny finance publique mila saine mila misy ny mangarahara mila misy ny ady réel amin'ny corruption sy ny namany satria raha jiaby zegny koa mipetraka io tsika afaka mivolagna fa hoe ity midy tya satria azontsika supprimena noho ny antony iny atsika fa managna réserve de devise be amitsika fa izy koa zio misy mpagnano politique mikoragna zegny aminareo sy ny namany resaka an'olo agnabony katy fo zegny azafady aminareo mpihinagna katy zalahy fa atao hoe exemple fo zegny fa tsy hoe nino fa resaka revorevon-draha mandeha fo fa io réalité économie zegny misy amitsika agny donc zegny mila misy ny équilibre amizegny ke noho zegny ny mahatonga atsika mahantra raha ohatra ka ataony conclusion hoe ny mahatonga atsika mahantra de tsy boka amin'io midy io supprimegna na tsy supprimegna tsy io ny mampahantra atsika fa ny fototry ny problème-tsika dia atsika trop dépendant amin'ny importation trop dépendant atsika amin'ny importation ary faible zegny le production et transformation locale zegny tena problème maventy ho an'ny firenenantsika zany hoe be loatra ny zavatra afaritsika par rapport amin'ny zavatra ondronatsika kanefa zegny atsika ny politique misy amin'ny azo jusqu'à niany tsy miorienté vers zegny magnafatra atsika ny arme kanefa tokony magnafatra atsika ny tracteur magnafatra atsika tokony zegny sehatra afatsika mamokatra tsy vitany mamokatra fa koa mitransformer mba afatsika zegny atsika local ao kendriky mihina atsika mety mavita magnamboatra savon mavita magnano menaka ny vary imaginenareo 4 tonnes vary afaritsika malagasy nefa io foto-tsakafotsika normal ve zegny de ieritreto ve tsika fa hazo firenena vagnono atanjika am'izay zavatra zegny hoe raha jiaby tadiavinao amin'ny fiainagnanao andavanandra afarinao amin'olo à 80-90% tsisy zakandera ten'zegny ke mahatonga aminay tsika mivolagna hoe manky koa agnatin'ny raha jiaby lantsika zegny resaka industrialisation sy ny karazany raha jiaby zegny mila raha jiaby miaraka zegny ka noho izy zegny raha vo ho supprimegna izo na am'le volagnan'le olo aby zegny voalohany chute nariary izy koa fa michute ariary io gidragidra be tsy fankahitagna satria miakatra ny inflation rehefa hiakatra ny inflation de ho tonga aby ny korontagna crise sociale hitatsika jiaby hoe social-mbahoaka social io ane terme tsy tokony miexiste social-mbahoaka io raha mamokatra tsara atsika satria io ihany ny fototry ny fampandrosoagna ny famokarana fa zegny de mitaky koa zegny ny stabilité amin'ny alalany hoe mbola magnampody le volagnanaka taminao maly fo hoe mila misy ny amin'ny concertation zao ny fifagnaragna ny pacte ataotsika malagasy hoe mba hisiany stabilité agnatin'ity firenenatsika ty mandritra ny taogna lava zany hoe 20 ans 25 30 ans afatsika mametraka raha jiaby zegny fa raha tsisy zegny atsika mirêve fotsika jiaby fa raha zegny possible raha ohatra ka io le volonté n'le olo mitariky ametraka zegny agnatin'ny concertation ao sady afahagna koa zegny reto fitondragna am'izao ty misoccuper am'zegny question zay fa tsy amy question raha hafa zany hoe akory ataotsika ampanonga ampiakatra ny famokaragna aty amin'ny fotony aty amin'ny zavatra ilaitsika sy ny karazany sy ny namany mba hahafatsika mabe donc zegny ny vola forte dia tsy hoe slogan politique fo fa io mitaky ny responsabilité amin'ny resaka hoe production amin'ny exportation transformation locale ary discipline économique zegny azahoantsika vola forte zegny no afatsika mampandroso Madagasikara donc azafalina atsika ty hoe aravoravo fa hoe nanonga be ny euro de andefa vola amitsika zegny raisonnementn'olo tsy haiko hoe fa atsika mila volatsika io zegny mitana zegny équilibre zegny hoe izy forte dans le sens où atsika tsy trop dépendant ny importation fa atsika miproduire beaucoup mandroso Madagasikara zany
raha zegny maro paikady mety atao magnano raha zegny fa koa fivolagnana hoe bon fody midy nino zegny rêve nagnabon'ny kata ndraiky raha ke tsaratsara tsika jiaby velo madinidinika nareo velome